Kani gade kapati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kakan hon jongki samla kabalawa jingtep lengba kaan kahok bantep ne ka right to information kalalap ba ka State Sports Council bat ka Directorate of Sports and Youth Affairs kalatungkam yo nigrak momen haki artli kitna trekam jong ka sarkar jela uba shempang lengdo hakajikran ba kilat patai kubor ulai tho bakat kom ka jubab RTI lalap ba ka State Sports Council kalatungkam yo nigrak momen kum casual staff Katba ka Directorate of Sports and Youth Affairs part kalatungkam yu kum lifeguard hakrinelin swimming pool Shillong hakajing siu kabasan hajar tengka shibnai hakaju kapor uba shempang lingdo uladawana ka sarkar jela bakadai bantong ya kajing token halor kajing IY kabamsha ya ka cafeteria da ka Meghalaya Swimming Sports Association sya ka Polo Towers bat kum joro ya korkom lompisa da ka nikaseng na kinau jingi kibajuan jingi hakani kapong baro sisnam lenter bat kawai pat kalong kajing yo alat jong ne kasang ban palong jaka khai hapo crinolen swimming pool katung ka jingyo khubor jumi kalong ba kidon ki association ki ba kam ba kide kita ki association ba kala IT ka council ya ki ya ka pool te lala pa ka RTI ru ba hoi pe kila tho ba kila ai ki association ndai katung ka kot kasla bangidon mingi pada ki pau kita ki association lu kimde ki registered association ke akum kasti bangiyo napo ka register of society tekini an jer keteng kong ya kanika Meghalaya Swimming Association jakatum ka RTI bangila ai jakapau ba yaki khampat IT ya kanika ya ka swimming pool hakin kisnam balalet haki 8000 khandai saneng kat ba hapo ki kot isla pada bengiyo mengi ni ki brio simen ki penpa bagi krong pisa neki khlung neki samla ya ki baizni ki penya ya kum ki wine fest ki Valentine's Day ki penya kita kan hajong swimming pool halor dan kapur Ndai lang kataru, wat ya ka address ng kiru, ki use bed, ya ka crinolen swimming pool. Hapo kini kileta hot ng ki ka bangidon. Te ya kataru bangidon di kikot islahi ban peni ban pencai. Te kerpat ya kiru kada kila ban pencai ni hakano kanong dun bakiyo ban penam kam ya kata kapul ki sinam balale. Te soba bakin wan khmat no bakin pencai. Katung ka RTI bang ayo hakalas bang ai hapo ka register of society ka apau sai begini ki Meghalaya Swimming Association himpat register kelada de bikila register ru pa pensai ki nyaki bakila de ta ki registered association kat bakani ka RTI bang apan ka register of society Meghalaya Shillong hangni kila tho sai ba ya kani ka Meghalaya Swimming Association kani kamdan no information about registration kamdan date month of and year of registration kamdan ka annual report dongkiru nadu 8000 sipau hadu menta kan ka ko jingpai jumi te kamdan kum kata bagi submit ya ka department kum ka city bangi yo lemba ka RTI Lapni baka Meghalaya ka Office of State Sports Council jo Meghalaya Shillong how kadin apusan tarik September 2000 khatnyo kala IT ya ka cafeteria ka canteen so Meghalaya Aquatic Association unde haka dor apusan hajar si banai asisnam bar 8000 si banai pat kumkaran Ndrai along bosusi ba yakaju ka cafeteria pan la IY no pat ka Meghalaya Aquatic Sports Association Sha U Polo Towers Private Limited teka yakata te kam kalong ka bamsuyaha kan ba ka department kan ayu Meghalaya Aquatic Association kat ban IY pateng pat sha kiway pada Meghalaya Aquatic Sports Association te
ngim so ya hap ni kwa ban keli hatu ya kata ka department ka di ban pej ya kanine kita ki association ne yo don ge ke halendat jinya sutu apa deng jong kini kita ngim tip ya kador kalong hakador khatar hajar sibnai MASA Meghalaya Aquatic Sports Association sa 10 tawas hakador khatar hajar sibnai kabaya ka department usiu ar hajar sibnai